Abba Vader, Here, ons eer U vanoggend, Here. Here, dankie dat ons hier kan wees, Here, en Here, ons bid U seën en U genade oor vanoggend se diens, Here. Here, ek vra dat U van sitplek tot sitplek beweeg, Here. Deur wat hierdie tieners vanoggend gaan doen, Here, mag dit ons harte raak, Here. Here, mag ons kom hoor wat die boodskap is, die vir ons wil gee. Here, seën die worship. Here, mag ons net ook U presence soek. Mag ons ook net U wil soek, Here. En ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Alright. Julle gaan saam te staan en dan sing ons lekker saam. Of
unexplainable. I can hardly think as you call me, deeper still as you call me, deeper still as you call me, deeper still into love, love, love. You're good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. And you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. And I'm no longer a slave to fear, but I am a child of God. And I'm no longer a slave to fear, but I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Your love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. And I'm no longer a slave to fear, but I am a child of God. And I'm no longer a slave to fear, but I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescue me so I can stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescue me so I can stand and sing. I am a child of God. Oh, I am a child of God. Oh, I am a child of God.
slave to fear, but I am a child of God, and I'm no longer a slave to fear, but I am a child of God. Amen. Here, dankie dat ons net kan weet ons is u kinders. Here, dankie dat u ons so liefhet. Here, dankie dat u ons geroep het. Here, dankie dat ons net weet u is ons pa en ons kan net kom na u toe. Ons hoef nie enige wette te onderhou of iets te wees of te doen om net u liefde te kom aanvaar nie. Maar ons kan net intree. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. The goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Father God, we want to praise you. Father, we want to just bring you all the praises this morning. You are a good, good Father. Father, you are a faithful Father. Father, you are our beginning and our end. Without you, we are nothing. Father, we want to ask that you bless the service this morning. Every teenager taking part, Father, every young person that is here today, Father, will you calm their nerves and will you bless them, Father, and will you bring joy to every heart that is hearing the message. Father, we thank you for this next generation that is stepping into their calling, Father. We just want to ask that you bless each one, Father, that is here to serve today. Father, we thank you for your goodness, that you are such a good, good Father to each one of us, Father.
In Jesus' name, amen. Baie welkom almal vandag. Ek wil graag hê julle moet terugsit, die video geniet. Dis gaan oor waaroor gaan die jeug? Wat doen ons by die jeug? En hulle vertel bietjie waaroor gaan dit en wat dit vir hulle beteken. So sit terug en geniet die video. Know God better, and yeah, it's just nice to know there's people out there who care about you. Ons praise and worship, ons leer wat die Bybel en ons maak hom vriende.
Sjoe, julle, ek kan regtig net hier staan en vir julle sê, alles wat julle nou gesien het en wat gebeur by die youth, dis net die Here. Dit is absoluut net die Here. Ons het gegroei vanaf laas jaar na 15 kinders op 'n Woensdag aand. En ons sit tans nou met 'n gemiddeld van 25 na 30 kinders op 'n Woensdag aand. Julle, dit is regtig amazing. So ek gaan nie te lank praat nie, ek gaan maar net gou verduidelik wat gaan gebeur, hoekom ons is hier. Soos julle weet, die 16de Junie was jeugdag gewees en soos laas jaar vier ons die tieners ook met hierdie diens. En ons vier die tieners want hulle is die nuwe generasie. En hulle is so belangrik en is so belangrik dat ons in hulle invest. En deur wat hulle hier gaan doen en wat julle gesien het, wys dit regtig dat daar is hoop vir die volgende generasie. En dat die volgende generasie is besig om hulle plek in te neem. So, ons tieners het 'n powerful drama toneel bymekaar gesit. En ek wil net met julle deel die tema en die boodskap wat ons uitbeleef is Efesiërs 4 vers 1. En ek gaan dit in Engels sê want dit sê dit so mooi en dit sê live a life worthy of your calling. En die rede hoekom ons dit doen is want daar is 'n calling, 'n roeping op elkeen van ons. Maak nie saak hoe oud of jonk jy is nie en dit is nooit te laat of te vroeg om in daai calling in te tree nie. So met hierdie drama wys dit regtig dat hoe elkeen van ons wat hier sit en daar buite 'n calling op ons lewe het, selfs die tieners. So sit terug en enjoy. I want you guys to sit up a bit. Let's go. Eddie, arm curls. Push up, let's go. Right, sit up for me now. Right, let's go. 10 counts. Come on, 10 counts. All the way. Come on, down. Cool. Is work. Work. Come on. Push. Push. I want to squeeze his biceps. Somebody. Come on, come on, come on, come on. Put in the work. Let's go. Come on, you can do all things through Christ who strengthens you. Push. Work it up. That's it. Work. Let's do this. Come on. There we go, come on. 1, 2, 3, 4, feel the burn. Come on, last one. There we go. To the left side. Come on. 1, 2, 3, feel it. Last one. Come on. There we go. Let's take a break. Woo. Woo. Ooh, okay. Let's be my personal best. Woo. I can't feel the spark. I need to be like Kent. Hey, D, what's up, man? Man, What's up? man, I'm feeling frustrated. Like I'm doing all these weights and like I feel like my friends are ignoring me and I just don't feel good enough. I hear you, man, I hear you. But remember, you showing up here, I see you coming every time, every week, every day, putting in the work. Remember the weights here and the muscles, everything here is all tools, man. It's all tools to make us stronger, right? And remember now, you are not here by chance. You're not here by chance, man. And that doubt, that fear, all lies that the enemy is trying to tell you. Now I know your heart, and I want you to see the way God sees you for who you are, and the way I see you. You got power in you, man. God deposited so much in you. And I want you to stand up, face the mirror. Face the mirror. Take a nice deep breath. Take a breath. You feel that? That's his breath inside of you, man. He gave that to you. It's a blessing to train, man. But it's more a blessing to use what he put inside of you, what he gave you, to make a difference out there. Right? That's what I'm trying to teach you guys here.
Don't ever forget that. So once you look in the mirror now and just say to yourself, I can do all things through Christ who strengthens me. But say it like you mean it now. I can do all things through Christ who strengthens me. Because I am a child of God. Because I'm a child of God. And I'm worthy. And I'm worthy. Worthy of God. Worthy of God. And His love. Because God loves you and there's nothing you can do that will change His love for you. Alright? And it's real. And I love you, man. Alright? So take strength from this and believe that there's purpose in who you are. No doubt. Alright, man? Alright. You're a champ. You're a warrior of God. So stand strong in that. And look in the mirror. Every time you feel that you're not worthy, say, I'm worthy because I'm a child of God. Yes. And that's your strength from God. It's within you. Love you, man. Thank you. I appreciate it. Anke, kan ek gou met jou praat? Ja, dis reg. Hoekom praat julle so lelik oor haar? Ek sien net sy huil. Dit was nie ek gewees nie, dit was alle gewees. Monke staan nie op vir haar nie. Hoe sou gewees het in haar posisie? Kyk, jy weet ons moet vir mekaar lief hê. Wag. Julle, dit wat ons gedoen het was regtig waar nie reg gewees nie. Kyk hoe hy sê. Ons kan nie aan ander doen wat ons nie aan onsself gedoen wil hê nie. Kan ek weer sit? Jy is nie wat ander van jou sê nie. Ek is so jammer. Ek vergewe jou. Ek is so lief vir jou.
Yes bro, wat's fout? Sy het my gelos, bro. Sê weer? Sy het my gelos. Ek die ding vir jou. Ga vir jou nuwe wêreld oopmaak. Ga lankal vanaf vergeet. Geef jou foon. Trust, geef jou foon. Hoe gaan? Trust my. Check hierdie website. www.hotgirls.com. Hoe? Enjoy. Nee, Dirkie. Enjoy. Hoe gaan Dirkie, dit gaan nie vir my help, Dirkie. Hoe gaan Dirkie? Wat sê ek maar nie dit doen nie. Een keer gaan nie seer maak nie. Een keer gaan nie seer maak nie. Hi. Hallo? What are you doing? Niks nie. Wat soek julle? Is it fine if we can sit with you? Ja, julle kan maar sit. Thank you. Ons het gesien wat het gebeur. Wat het gebeur? We know that your girlfriend dumped you. Hoekom luister julle af? Dis mos nie julle besigheid nie. I'm sorry that we listened to your conversation, but this road that you're taking, this will not lead to fulfill your heart, that void inside your heart. It's not the right road. I understand the situation you're in, but this won't do. Jy kan nie die sonde toelaat nie. I would love to show you how God can fill that void inside your heart. If you would like to come with us. Okay. Ek sal dit 'n kans gee. Is reg? There you go. Wat maak ek hier? Is daar ooit 'n God? Daniel? Anke. Kom ons gaan bid vir hom. Philip, kom ons maar vir jou bid. Ek glo daar's 'n God. Amen, prys die Here. Well done, Philip. Well done. Kom ons gee vir 'n lekker hande klap, hè? Prys die Here. Ons gee die Here al die eer. Ek wil net vir julle sê dat ons is verskriklik trots op al die kinders wat vandag opgeet, hè? Dis amazing dat hulle so opstaan, so eer die Here. Ek hoop die boodskap
kon vanoggend oorgedra word. Dat elkeen van ons wat hier sit vandag, het 'n roeping. En dit maak nie saak hoe oud jy is, dit maak nie saak hoe jonk jy is nie. Dit is nooit te laat of te vroeg om in daai roeping in te tree nie. Om 'n kind van God te wees. Om op te staan en uit te gaan en 'n verskil te gaan maak waar ook al jy is. Alles wat ons vandag uitgebeeld het, is dinge waarmee kinders sukkel, maar dit is ook iets waarmee almal van ons baie keer sukkel. Ons sukkel met 'n selfbeeld baie keer. Om te dink ander mense gaan ons volmaak. Ons sukkel met verslawings. Ons sukkel baie keer met sonde. En die waarheid is, as ons as kerk nie ons roeping gaan vol staan nie, gaan die mense daar buite nooit die waarheid weet nie. Ons kan dit nie net die binne hou nie. Dis hoekom ons Efesiërs 4 vers 1 so op ons harte gedruk het hierdie jaar vir die jeug. Gaan live a life worthy of the calling. Beweeg in daai roeping in. Gaan maak 'n verskil daar buite. Dis waarvoor die Here ons geroep het. Om uit te gaan. En ons eer die Here vir dit. En die sê ding wat ons het by die jeug is live a life worthy of the calling. Because the calling is worth living for. En dis een van die waarhede wat in my hart so afspeel hierdie jaar. Dit is so die moeite werd om op te staan in 'n roeping en te sê, Here, hier's ek. Gebruik my. En dit begin by een persoon. En dit begin al hoe meer spoed vang. En voor ons ook kan uitvee, sal ons die hele dorp kan omdraai. Amen. Is dit nie die hartie? Is dit die droom nie? So ons nooi hulle uit om met die laaste liedjie saam met ons te sing. Die liedjie se naam is I Was Made for More. Maar as jy vandag hierdie liedjie saam sing en jy staan op, is dit eintlik net 'n oomblik om vir die Here te sê, Here, ek is reg om my roeping te begin uitleef. Ek is reg om dit te begin uitleef daar buite. En 'n verskil te maak waar ook al ek gaan. Moet dit nie binne hou nie, my boetie en my sussie. Vat dit uit. Gaan wees die lig. Dus ons gee die Here al die eer. So ek nooi julle uit om saam met ons te sing en saam met ons hierdie laaste liedjie sing. Baie dankie julle. Kom ons staan op. Dankie julle. And now I am
I should praise. Hallelujah. You buried my past, I'm not going back. 'Cause I wasn't made to be tending a grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. So why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours. I was made for more. 'Cause I wasn't made to be tending the grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. So why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours. I was made for more. 'Cause I wasn't made to be tending a grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. So why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours. I was made for more. Ek het nou weer gedink ek het af vandag, maar ek kan nie hierdie goed los nie. So baie welkom aan almal en aan die jeug, verskriklik baie dankie. As julle verstaan, hiervoor is net hoërskoolkinders en young adults wat vir ons vanoggend die diens gelei het. En Lizelle het 'n opmerking gemaak daar agter en sy het gesê, nou kan ons in vrede leef om te weet die volgende generasie is gereed om ons kerk vorentoe te vat. En dit is die grootste wonderwerk vandag vir my. So ek het van Hannelore gevra om 'n gebed te bid en ons wil nie net vir die jong mense bid wat noodwendig opgetree het nie. But we want to do a prayer for generations to come. So ek wil vra dat as jy 25 en onder is, al is dit 'n babietjie liggiekind op so Simba, dat julle sal staan vir ons asseblief. Ons gaan nie julle vorentoe roep nie, net daar waar jy is, 25 en onder. Maar nou nie soos die 60 plus ete maak en in denial wees nie asseblief. Oor dat jy so jonk is nie, ons kan sien hoe oud jy is. Ek gaan vir Hannelore vra en ons gaan die diens so afsluit. So waar die volwassenes is, wil julle nie net so 'n bietjie julle hande uitsteek na die jong mense toe. En kom ons bid regtig 'n blessing op, want as julle nou rondom julle kyk, ons het genoeg dat hierdie gemeente en hierdie hele gemeenskap vorentoe kan gaan, net uit hierdie gemeente uit. So ons eer die Here vir jong mense wat nog kerk toe kom. Amen. Amen. So kom ons gaan 'n blessing oor hulle bid. Ek wil net sê ek was ook 'n tienermeisietjie gewees wat in daai kerk groot geword het. So en hier is ek vandag nog steeds. Maar daar is net een rede hoekom ek nog steeds hier is en dit is omdat die Here in my hart is. En ek bid dit vir elkeen van julle. Dankie Here dat ek vanoggend ook 'n seën kan bid oor al hierdie jong mense wat opstaan. Here, dankie dat ek weet, ek is 'n getuienis daarvan. Dit maak nie saak wat jou omstandighede is nie, waar jou pa is nie, waar jou ma is nie, waar jy groot word nie, hoe jou huis lyk nie, hoeveel geld jy het nie, hoeveel fancy skoene en fancy klere jy dra nie. Dit maak nie saak, Here, want as U ons lewens kom vul, dan is daai gat wat omstandighede gelos het gevul.
Here, en dit is vir my so mooi om hierdie jong mense te sien hierso. Veral die jong manne. En ek wil julle aanmoedig. Ek wil vir julle sê, hou net aan om die Here te soek. Hou aan om die pad saam met hom te stap. Hou aan om sy wil te vra in jou lewe. Dankie Here dat U kom vanoggend. En in elkeen van hierdie jong mense wat staan vanoggend, 'n wil kom sit om U te soek, Here. Om U lief te hê. Om U, dit maak nie saak in watter omstandighede hulle is nie, as hulle nog gaan swat en miskien weer wegdwaal, en ek bid Here dat U net naby hulle sal bly. Heilige Gees, dat U die stem binne in hulle sal wees, wat hulle die heeltyd terugroep na U toe. Dankie Here dat ons weet daar is geen ander vervulling behalwe U nie. Here, en dankie dat ons weet dat U ons eerste lief gehad het. En dat U kom genees harte wat stikkend is. U kom maak kinders heel, tieners heel, jong mense heel, Here. Dankie vir U, Here. Dankie dat ons U terug kan lief hê en U kan dien met die talente wat U vir ons gegee het. Ek bid U seën oor hulle in die naam van Jesus. Amen en amen.